Nós aqui nang awe for o barrio de Bushiri, onde ko nós toma nota um tempo passado a bincana de barrio que tava tem hopi problema nang ko e vizinha nang tava queja de je e por fim nanta constatar que depois de hopi anya de não tava tem ni sequer oído, não tava tem manutenção, não tava tem sentido de urgência para lo qual que é bem-estar de gente nang ko da biba kinanang agora que nós tomando e promessa tap nang pa hasi limpi, pa wakong nos por ayuda ng inos na kinang pa wakong nos por sige atender ko el problema ng aki. Mirando ko nos toma nota ko noti mucho más de barrio aquí, esta comunidad ko ta tiki más grande, vergrijzing ta problema grande ko nos tiene riba nos isla, nos lo quier urge gobierno pa restaurar el área aquí de uno que ta recreacional y ta incentivar el bienestar de nos grande ng manera nos llega de tomar nota del pasado, pues esa aquí ta acoplar a lo cual es visión del gobierno y nos asegura de que juntos nos lo por llegar na cumplir con visión aquí, que no también.